Primjereno stanovanje je moje ljudsko pravo. Primjereno stanovanje je svakako moje ljudsko pravo. U kampanju Socijalno stanovanje krenuli smo iz razloga što brojne osobe, ne samo sa invaliditetom, nego i druge osobe ne mogu priuštiti stan. A zašto socijalno stanovanje? Zato što je socijalno stanovanje primjereno stanovanje, dostojanstveno stanovanje i pristupačno stanovanje koje treba osobama omogućiti, i to svim onim koji nemaju mogućnost kupiti stan po tržišnim cijenama. Ja sam Danijela, živim u Zagrebu 17 godina već. Zadnjih 5 godina se koristim sa kolicima. Prije toga sam se nešto malo vremena koristila sa štapom. Tek sad vidim koji su problemi nas, osoba sa invaliditetom koji smo u kolicima. Nažalost, u mojoj zgradi nema lifta. Za sada se ne planira niti postavljati neki lift. Tako da sam bila primorana sama se angažirati. Znači, prikupljam sredstva za ugradnju lifta ovdje na balkonu, znači sa vanjske strane. Imam sreću što sam na prvom katu, ispod mene nema nikoga, tako da vjerujem da neće biti nikakvih problema. Ali znam da ima jako puno ljudi koji su isto zatočeni u svojim stanovima i ne mogu negdje. Do sada sam izlazila da me je friend nosio, da su me susjedi nosili, pomagali. I zahvaljujem im još jednom u to ime, što su svi izlazili u susret i pomagali, ali ne želim biti ovisna o tuđoj pomoći, jer kao i svi drugi zaslužujem da mogu samostalno i sama izaći van. U regiji zemlje imaju rješeno to pitanje i kroz Zakon o socijalnom stanovanju ili pod nekim drugim nazivom, ali i kroz strateški dokument, znači rade se nacionalne strategije, ali i programi socijalnog stanovanja. Također rješavaju način kako se dobivaju, tko ima pravo na socijalno stanovanje i ko je taj ko u suštini te stanove distribuira. Tako da cijela regija je daleko bolje riješila pitanje nego što je to trenutno u Republici Hrvatskoj. Socijalne stanove u Europi, kao i u zemljama u regiji, dobivaju mlade osobe, dobivaju ih osobe koje zbog socijalnog statusa nisu u mogućnosti priuštiti si stan po tržišnoj cijeni, starije osobe, beskućnici, osobe s invaliditetom i sve one kategorije koje spadaju u rizične skupine. Živim na Sigečici, taj je stan na zadnjem katu. Ta zgrada nema lifta baš upravo zato što ima kao službeno 4 kata. Tako da je meni kao slijepoj osobi dosta teško već, budući da godine polako idu, se penjati na taj 4., zapravo 5. kat praktički. Pa sam razmišljao da pokušam dogovoriti s gradom Zagrebom da mi taj stan proda, pa da ga ja mogu onda nekako ili zamijeniti ili već nešto iskombinirati. I kad sam ja dao zahtjev i dobio informaciju da bi me taj stan koštao 1613, evo da budemo precizni, 1613 eura po kvadratu, naravno da mi se to činilo malo previše, baš zbog toga što zgrada je građena 1960. Nema lifta i to je stan na zadnjem katu pod dekom. Veseli nas u pokretu osoba s invaliditetom što je Evropska unija pitanju socijalnog stanovanja posvetila veliku pozornost, pa već i vidimo neka upozorenja koliko su stanovi u Republici Hrvatskoj u zadnje vrijeme poskupili, a već 2019. godine Europska rezolucija o stambenom zbrinjavanju je pokazala da se tom problemu treba posvetiti velika pozornost i upozorila je države članice da to rade. Naglasila je da brojne osobe ne mogu sebi
kupiti stan po tržišnim cijenama, da stanovi nisu pristupačni, da su tu u posebnom položaju osobe sa invaliditetom i imaju sintagmu da stambene jedinice, stambeno zbrinjavanje nisu trgovina za trgovanje, znači jedinice, nego da su to ljudska prava koja bi trebalo biti svim osobama. I također se naglašava koliko je važno zbog borbe protiv siromaštva da se određenim skupinama priušti socijalno stanovanje. Inače, stanovanje slijepih koji nemaju do kraja riješene stambene probleme je dosta teško, baš zbog toga što slijepe osobe su sretne kada dobiju neki posao. Znači, puno nas je nezaposlenih, a opet moraju stanovati, jel tako? Mi koji smo zaposleni najčešće nemamo baš nekakve prevelike plaće, tako da nekako krpamo te nekakve životne probleme s tim plaćama, a nekakve sad kvadrate plaćati tolike i tolike eure, to onda ide malo teže, morao bi se čovjek zadužiti. Osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, kad je u pitanju stanovanje, imaju velike poteškoće. Ne samo to što nemaju sredstava da kupe stanove po tržišnim cijenama, nego i to što zbog upravo karakteristika svog invaliditeta vrlo teško mogu dobiti i stan u najam. I zato poruka Osmog centra znanja Republici Hrvatskoj je da zahtijevamo urgentno donošenje zakona o socijalnom stanovanju, donošenja nacionalne strategije ili plana socijalnog stanovanja i stvaranje preduvjeta da osobe s invaliditetom, ali sve osobe u nepovoljnom položaju imaju mogućnosti, znaju kome se obratiti i da u suštini mogu dostojanstveno živjeti u svom stanu bez da razmišljaju do kada i kako će ga plaćati, nego pod uvjetima koje će im omogućiti jedna racionalna politika koja će naći načina po kojim to cijenama se može priuštiti stanovanje onima kojima je najpotrebnije. Ja i moj suprug, znači oboje smo osobe s invaliditetom. Ja imam paraplegiju, on ima distrofiju. Kao što vidite, ja sam u kolicima, on je još uvijek pokretan i mi živimo u ovom stanu već 10 godina. Mi kad smo se prijavili na natječaj za ove stanove gradske za najam, rekli su nam da su stanovi prilagođeni, mi ih nismo mogli vidjeti prije nego smo ušli u njih. Znači, mi kad smo ušli, tek onda smo vidjeli kakvo je zapravo stanje, mi smo već tada potpisali ugovor i više povratka nije bilo. Ja mogu koristiti možda 2/3 stana kako spada, a ovo ostalo ne mogu koristiti. S time da moram naglasiti da ovo nije socijalna najamnina, nego plaćamo slobodno ugovorenu najamninu. Možete vidjeti dio balkona na koji ja ne mogu ući, ja ga mogu gledati isključivo iz svoje kuhinje. Znači, ja i moj suprug za taj balkon isto plaćamo najamninu, ja na njega ne mogu izaći. Jako puno osoba s invaliditetom nema nekakva velika primanja i da onda postoji problem kod dobivanja kredita, vi niste kreditno sposobni, a opet s druge strane kad tražite socijalnu najamninu, socijalni stan, imate prevelika primanja, tako da ne spadate ni u jednu ni u drugu kategoriju. Postoji taj pravilnik o gradnji, o pristupačnosti objekata osobama s invaliditetom i ova rampa koju ste vi vidjeli sad kad ste ulazili u zgradu, ona nije napravljena po pravilniku, ona je prestrma. Evo, znači ovo je WC u koji ja mogu ući sa kolicima, ali kad uđem u njega ja ne mogu za sobom zatvoriti vrata. Osoba s invaliditetom može sebi priuštiti nekretninu isključivo ako ima neku možda ušteđevinu ili ako je uskoči financijski njena obitelj. Ja recimo koristim 2/3 kapaciteta mog stana
I mislim da bi bilo u redu, s obzirom da plaćam slobodnu najamninu u gradu Zagrebu, da se razmisli o tome da se smanji cijena, s obzirom da ne mogu koristiti čitavi stan, a prilagodba koju su oni htjeli napraviti je neadekvatna. Socijalno stanovanje nije lutrija, nego ljudsko pravo osoba s invaliditetom na dostojanstven život. Iako sam osoba s invaliditetom, mislim da imam pravo na jedno dostojanstveno stanovanje i na jedan mirniji i lagodniji život. Primjereno stanovanje bi mi omogućilo slobodu kretanja, bilo bi samostalno, mogla bi se svuda kretati i mislim da bi mi se život promijenio 100%.